Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Pamela, iti probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Iti tawon ko nga 4 balasang akpay. Daytoy akapadasak iti biyag ti rason no apay asa anak anaki asawa. No pay napingat nga agar-aram kanyak ni Jonas. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Pamela. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Uy, Pamela, aday bagakan ka. Kit kita am abisi ak dito'y computer ko. Dinak man singaan. Ay na, ibagak laeng. Itay nakapay akit kitaan ni Jonas. Ay, di nakruroda na. Saan na saya ti aldaw ko ita? Gapo iti dayjay at tao. Talagamat ngamin akit kitaan na ka. Oh, kitaan ngamin Pakpakawan at alyawan day tao. Ay na, nagbayag mo ngaminan ay ati break time. Kanenta ko man di inted na chocolate. Kukwam laang Oh, saan mo akayat da iti chocolate bar nga inted na kan ka? Kabaalak ti gumatang iti chocolate anya. Ibaganan tupay ang magusto ak no kanok day tainted na. Di, timak di rin. Mapansiguro ang merienda. Di mo kitkitaan. Sabalin tumanan ti panunutan nan. Di mo pa'y kayat. Ikan na kan tumanan iti regalo. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito ng agurura iti lugan. Ay, wan nga rod. Sumipngutan. Puro mat ngamin na puno dagiti jeep a lumabas. Ilugan kayo kuma. Motor laang mat ti service ko. Ay, thank you laangan. Ano san men ti agura iti jeep? Eh, ni Jonas ngay gayam. Inmunan ang nagawid. Apay adamdamagam nga men? Saan ka di akanayon kayo nga agkadwa? Wen, nakagatang iti bike na. Second hand lang. At least, addan service na. Oh, makitam day ta, Pamela. Addan nagbaliwan tibiyag jay admirer mo. Sumardeng ka man? Anya ayatisan mo apangayatan ka ni Jonas. Kat nagagat kan nakananos. Diyak kaya ti makiasawa iti katrabahuak. Gaputa sigurado, agpada kamin tulaang agri kat iti biyag. Sobra kamot nga agsasaw. Di mo lamaw. Ado ti arapaap ni Jonas. Nagadunto pa'y ti loan na apada. Ha? Basta, diyak kayat ni Jonas. Iso asardengan dakon asurunan. Pamela, narabyan kamot ang nagawid. Kasano, nagriga ti aglugan ita. Nagado ti pasaheros. Ay, kunak nga rod kanita atang mo asukunan nakalaangan ijay trabahom. Ang napirdi mo't gayam jay tricycle tayo. Amoy mat akanayon ang mapirdi day ta tricycle. Manipot indong par ni Manong. Win nga rod. Aging ga ita. Baybayadak pay laang jain loan ko a pinanggatang iti day ta tricycle. Ngamjak mat pulos pagnumaran. Tanapirdi mat akastan. Ay, imbagak mat ka ni Manong mo nga ipatarimaan na. Ang di na mat as-asikaswain. Pangalaan na nga'y kuma iti pang patarimaan na kat artak mat. Tungpal diag samaten nga agbaybayadak iti loan gapulang iti day ta tricycle. Nagadumanin ti trabaho ko. Tinambakan dakmanin iti nagado at paperworks. Pamela? Oh, apay? Umay ka ikan iti meriendam? Nangalami ti dayta? Ginatang ko ijay kantin. Nakita namin abisi ka unay. Saan pa yung mabisin? Di ka nam to mabisin kan. Ay, tsakayat dayta. Iparabaw kung dito lamisaan mo Saan ka kadingagong ungat? Tanapimpintas kalatan no nakaisam ka. Panawan nakman dito'y. Saan ka ngagpapabisin Tsakayat ngagsakit ka. Ay, nasaysayaat no agsakitak. Tapno saan akong asumra kat saan kan amakitkita. Makapahay blood ka. Naimas day to inted ni Jonas ang merienda man. Sayang tadi mo kayat. Kanam lang. Uy,
Amom ka di anagloan manen gayam ni Prince Charming mo? Anya ko matibibiyang ko no nagloan. Adda ka nung aming plano na nga aramidan. Saan man aday tat istorya am kanyak? Saan ka interesado? Hay, jakman amukan ka. No apay asaan mo akayat ni Jonas. Kat nagado ti plano na in the future. No makiasawa, pilyak matan aday tay lalaki asaan nga agbaybayad lang iti loan na ter aramidon na. Ay na, ti tao, basta na anos, adda na pintas ang masakbayan na. Naimbaga-bigat mau, kabsat. Day, ay kastamat kan ka, kabsat. Sino ka kaday? Ay, kaanakak ni Jonas. Jay katrabahuan ni Pamela. Imbaunak, taumay ko kano itaday to isang atiklis amangga kan kuana. Da, ay nagadon. Mabiit lang tayabak ni Pamela. Pamela! Anak, umay ka man dito'y B8. Andara ramido, kapay aya. Ada bisitam. Ay, apay ngay asaan ani Jonas tinangiyag ka nagita aprutas, kabsat. Ay, jakman mo, kabsat. Basta imbaunak. Mabain siguro. Kasta ka day. Ay, ala, mapanakon, kabsat. Agap apurak nga main. Tanda pa'y papanan mi ka ni Jonas. Ala, siya kung ti agyaman iti daytoy nga interview. Si kakit di man. Kunak nga ada bisita, ngam saan ka arimrimwar iti silid mo? Asino aya day jay? Ulitag ka no jay ka-opisina am ngagnagan iti Jonas. Kat daytoy sa nga tikles amang gati inted na. Ay, dagulitan. Ammo na lang arudan adya kayat. Noan niya pala ditat itid na? Ay, agar-aram kan ka day jay a Jonas. Ay, makauman na nang jakmat nga rod kursunada. Ay, saan ka kading agsungsungit ka dagiti agarem kan ka? Di mo ammo aya adagiti naanos nga agarem kat isuda tinapudno nga agayaan. Agyaman ak diti inlibrim a merienda diti kantin. Birthday maya? Ay sana, Apay nga rod nga libre na. inted ko nga minjay cellphone number mo kini Jonas. Anya? Apay nga inted mo? Ay na, saan kan nga agungot kanyak, ta inlibre kamutun. Ay, sumot lagayam nga da umawawag kanyak idirabi. Kaya't nakakano lang amin ang makasarita. Saan nakakano ngamin ang makasarita dita opisina, takanayon ka nga agong ungot. Kasano? Dagulit mat ngamin. Nagpakpakasi kanyak, iso nga inted ko ti number mo. Naasyanak ngamin kan kwa na. Among Pamela, panagrik kat napudnukan ka ni Jonas. Apaya di mo ikan iti gundaway. Anya nga iti pagbanagan ti agbali na pamilyami, no agpadpada kami mat nga ado tilon na. Kasla nangag ko nga ininot nan amabaybayadan dagiti utang na diti opisina. Ay, oray pa'y nga ta mabayadan na amin. Plano nan sa kano ti agresign iti mabiit. Adda manin dati number nga umawagan. Ni siguro Jonas dayto eh. Anya nga tat ibaga na anya. Makangag ka kanyak. Hello. Hello? Wen, amo kasi ka dayta. Apay aya. Idi pa'y na minsan arabi inak nga awawagan. Makadisturbo ka na. Pasensya ka na. Ibaga mo, no anya ti kayat mo nga ibaga, sakbay nga idapag dayto yung cellphone ko. Talaga ka ding awan namnamakin ka. Awan, iso nga agbirok kan iti sabali. Nakasagana ka mang ibanag kan ka. Ibanag! Saan kanto pa asinong batan? Day takot ti bagbagamon? Ay ayatan ka, Pamela. Saan ka akayat? Ure anya pa'y ti at aramidam. Saan ka latta akayat? Nukas nga rod. Agpakadaakon kan ka. Nasaya at mat no kasta. Kat itiuray ka anuman. Sana kung nagpakita pa'y kan ka. Nasaya at launay. Asino aya jay kasarsaritam idirabi iti cellphone mo? Anda ayamot nanang. Nangag ko. Kasla makaung-unget ka pa'y ang makisarsarita.
Awan, Ay, umung-ungot kan sa matan abumakbakat, Pamela. ni Nanang, tila madlaw na. Ay, makiasawa kang aminan. Tanay, adan edad mo. Dahita manin ti ibagayon. Awan laki di makalagip kayo, ibagayo ang makiasawa akon. Kas jay ayak kalaka dayta. Ay, kasanun ngay, no awan kamin kanitatang mo. Asinon to ti kadwam dito'y balay. Adayo pa'y ang mapasamak dayta Nanang. Napigsa kayo pa'y laang kanitatang. Ay, amangan no saan kanto na makaanak. Ay, awanan saan min ang makita dagiti apo kumikan ka. Pamela, awan ka diti madmadlaw mo. Anya manin daytan? Manun nga aldaw ajak nakita diti opisina ni Jonas. Among kadeno sa dino ti ayan na? Sana ka interesado ang mga mo iti dayta. Ay, mabit lang. Payapayak jay gayem na. Ay, agtrabaho kakit din. Oh, apay ngay ayaban nak. Damagak lang ano apay asaan ko na makikita ni Jonas. Si kakadit interesado ang mga mo? Wano, ni Pamela. Ay, isulaang. Siyak ayat agdamdamag. Apay ka di, amangan mo't nagsaksakitan. Baknangan day jay agayam ko. Anya, kaya't mo asawan, instant millionaire ni Jonas. Isumat lagayam ang naglun dito opisina. Tapi nagrugyanda ka ni uncle na itinegosyo. Ay, Nag-buy and sell da itinatanggan prutas. imbag daman. Naamiris na, amay mayat ka nun wag negosyo. Isuatap no maipaay na tinaan-anay nga atensyon na itinegosyo da, nag-resign. Oh, nangag mo, Pamela. Nakabayadan ka dagiti utang na. Ay, punugayam di ibagbagada. Ano na anos ka? Sigurado mat nga agbaligi ka. Oh, friend, saan ka matin ngagtagtagari dita? Apay aya? Pampanunutom sa matin ni Jonas. Tapay ko mapampanunutok. Nagpartak ti panagbaligi na niya. Kaano laang idi makitkita ta diti opisina akas lapimpiman. Gaputawan makukwarta na. Ken ado ti loan na. Angam ita, negosyante gayamon. Ay, swerte na siguro Ewan gayam, madamag ko laang Saan nakakadi nga inawagan Apolos? Saan? Kunak ano nagpakadakan ka. Pamela, nakitam ka di jay kutsa asimbardang di ta kalsada. Saan mo't Nanang? Apay ka di? Inyawat mo't jay nakasanglas a lalaki da ito isabong kan tsokolate. Para kanukan ka. Sino alalaki dayta? Di na mo't imbaga tinagan na. Basta ko na, itid ko da ito ikan ka. Ang mga no ni Jonas. Jay katrabahwam nga agar-aram kan ka. Ay, baknang mo't gayam, kan adamot itsura na. Angam apay, akaguruguram, anak ko. Good morning. Naladaw kan sa ita Ay na, kasano? Traffic ngamin. Ay na itagayam nga aldaw ti bagbagada a grand opening iti restaurant ni Jonas. Di ka man agsao iti kasta? Wen, iso at traffic di ta highway. O anya, kayat mo tamapanta iti baro alukat a restaurant na? Ha? Mapandag iti office mate tayo. Mapandamatan. Ay nagpa-charming kan kini Jonas itata doon ti Cortana. Ayan na ngay nga ta dito ni Jonas. Nagadumot ngamin ti tao. Saan ta makita? Kunakmat ngamin kan ka, santan nga umay dito Nadatala nga rod dito yun. Hello, beautiful ladies. Sino na ita? Siyak ti uncle ni Jonas. Ay, asino kada kayo ni Pamela? Ay, iso, sir. Ay na, talaga gayam anapintas ka. Akas iti ibagbaga kanyak ni Jonas. Thank you. Ay, ayan ni Jonas, sir. Ngamin, sigod nga office mate me. Ay, kadwa na jay girlfriend na, amangas asikaso kadagiti bisita. Anya?
Girlfriend na ko nayo? Wen, adan girlfriend na. Ay, gayam. Naikan kayo ka din iti invitation. Agkasarda nga minad. Inuray dala ang amalpas daytoy opening tinegosyo da. Pamela, adamat gaya mong girlfriend ni Jonas. Nakita kayo nga imunig dito yung restaurant. Sa anak lang nga nakaasidagadagos, tanagado ti bisita. Wan nga rod. Busy kan sa una, ita. Wedding invitation ko para kan ka. Awatam ko ma. Wan gayam. Congrats, ha? Agkasar ka gayaman. Amok nga mingawan namnamakan ka. Iso nagbiro ka kiti sa bali. Siguro, talaga saan adata ti para iti tunggal maysa? Kwa. Namnamak ti idadaraay mo to iti kaaldawan ti kasarmi, Naskan ka di pa nga umayak? Sika ti maysa ka dagiti espesyal na bisita, Pamela. Saan ta man na nagkatuluyan? Kaya't kung agbalinta na singed nga gayem. Di ka madanagan. Tainto nagkasar ka. Sigurado nga umayak met. Akluneg, nasaktanak, tasana siya tingkalay sa ni Jonas, Mr. Lonely. No apay met, ngay di adan girlfriend na, isumat tinakariknaak, nga damat pa naggusto kenkwana. Ni Jonas tinaanos idi, anagar-aram kanyak. To'y pagayam mo, Pamela. Pamela, pagayam ko, kunain talaangan. At talaga saan ada kayo kini Jonas tinaikari iti tunggal maysa. At dantulat ta dumteng alalaki para ken ka. Basta sursurwam laeng ti agtalek. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Pamela, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.